Emyanya eragoborora omubuheereza harimu Rubaya, Kagongi, Buchoro Town Council, Rwanyamahembe Town Council, Nyabikirira Town Council, otiriho n'amaizi g'okwiterera aha Rubindi Parish hamwe n'okuboneza damu ya Nombe. Ago nubwo miza gutwineho hati nza kugigate spampinga kugira ngo tumanye cyenyine ekitwine ni kingana ki. Ministry yahereze kushohoza 15.4 billion ezamiza agatimberwa muri Rubaya kandi hatabahereze kutimba uburgo bw'amizi mu Buchoro oburi kushohoza ebidomoro umutwaro gumwe na kashanju burushaha. Kurwumbwira Buchoro Town Council hatura musosi ya mizi ya Kakondo Gravity Scheme. Amiza agatwiroho kumara imyaka nyinshi nyuma nyina kubanza kusima ministry of water abo kwikiriza kufaninga project age zima abantu tusiba ntugamba service delivery baraterista hati yatushika aganda gahereze kutimbwa n'agamabera garukwija kuhereza ubwo abantu bo mu wadi ya Mabera umurwanya Mahembe Town Council. Nambuye nimbashaba batekatekire kufata program y'amizi na ministry bakwatanitse n'abebembezi ikire kintu kikuru kandi kirungi kandi ekikuyamba abantu bihanga. Abebembezi muri za Town Council zo n'abasimera ba ministry hamwe n'abebembezi ababahwerire umukubaretera mizaga. Mizaga ngaza kutwara sente nyingi kandi ntekateka abantu babashikirwa mizi mazima ekizubu cya Buchoro Town Council kiba cyaho. Services for the people because we services z'abantu ibindi ko barashye ntujya kugira kutwagarira nyonka kakuru ikintu kinkoraje kandi nahura nashemerwa kandi okuno kukora nyabo tukora niwe Roida twino mjuno yebembire huru yo kureta mizaga na shababa turo kurinda mizaga kurunji. So nimbasha bangu water sausage aha mizaga gakuruga muhareberere kurunji tira munonga ubwo mushija umuntu mukuru munonga LC1 chairman atuherizo mwanya bwo kutimba amizago okugira aba ministry ya mizi no hangwa amizaga nigija ko bagahereze kutegwa mu nsheke kwikoma kagabantu omwaka 2025 gutaka hwire gasha kwa Aidan bataringaya.